333. But the Lord is faithful, and He will strengthen you and protect you from the evil one. Rev your engines mga bay. Here comes a new ride that's turning heads and bringing a blast of retro vibes to the streets of Cebu. The 2025 Honda Giorno Plus. Kung ikaw nangita og scooter nga puno sa style, comfort, o practicality, this one's for you. Honda just dropped their latest masterpiece, blending that old school charm with modern tech. And sure, ang mga Cebuano, mga Bisaya, excited kayo ani. Let's talk about the design. Bay, retro classic. Pero dili luma ha? Nani? Ang Giorno Plus has that vintage look nga murag gikan sa mga 70s movies. Chrome accents and those sweet brown colored handle grips nga maunay makapafeel nimo og nostalgia. Plus, naa siya'y full LED headlights with daytime running lights. Unsa na lang. With that, you'll be cruising around Cebu at night like a star. Clear kaayo ang dalan, bisan asa ka paingon. But wait, dili lang sa looks ang gifocus aning scooter ha. The engine is where it's at. It's powered by a 125cc 4-valve liquid-cooled ESP Plus engine. That's the first of its kind sa Philippine market. So expect smooth rides and good power. With 8.49 kilowatts of power at 8,700 RPM and 11.6 Newton meters of torque at 5,250 RPM, this scooter will not disappoint you when you need that extra push. Napod siya fuel-injected system nga mohatag og 47 kilometers per liter, which means you can save more sa gasolina para sa sunod nga food trip. Practical features pod, dako gyud ang storage kay ang underseat compartment naa kay 30 liters nga bigger pa siya sa uban nga scooter like the Honda Click for example. So if you're the type nga dala og shopping bags, duha ka helmet, or even ang imong pet na mahilig magpahimutang sa imong scooter, maayo kayo ang space. Plus, naa siya'y USB charging port sa front pocket. So, pwede ka mag-charge bisan nag-commute ka. Katanaw kang YouTube, maka-Facebook, nga dili mahadlok. Maglobat imo cellphone. Maka-text kasi mo uyab. Dili kay mangingon lang kang na-off akong cellphone. Mua na tay rason. Unsa na lang. The silent start system, so classy. Di na ka magkinahanglan og kickstart kay smooth na kayo ang pagpaandar. Ang scooter nga gintroduce ni Honda sa Philippine market is built for those who want to stand out but don't want to compromise on performance. Pero more on style siya. Naay version gani nga special with Mickey Mouse, kapaliton kay ko. Naapoy version nga Donald Duck ni samot kanindot nga special edition. Perting mga nindot daw eh. Ang mga target siguro ano mga students, mga professionals na work sa BPO, and even mga scooter enthusiasts po. Kay affordable raman po siya. Perfect yun ni para natong tanan. And of course, daghan king color to choose from virgin beige, matte gunpowder black, pearl jubilee white, o orange nga lisod kay litukon kung unsa ng first word ani. So dili na lang ko magpatuga-tuga. At 101,900, the Honda Giorno Plus is bang for your buck. It's not just about the looks. This scooter designed to handle Cebu streets with ease or maski asa ka sa Pilipinas. With a ground clearance of 155 millimeters, okay ra siya for a bit of rough road.
around 116 kilograms, mas maayo pa para sa beginners o mga babae nga riders nga gusto gyud og style. Dili kay siya bugat, sakto ra. So mga kamotorsiklo, kung nangita mo og scooter nga pwede nimo gamiton sa adlaw-adlaw pero naay swabe nga design, this is the one. Kawas pa, you get a reliable ride nga makahatag og comfort sa long journeys. The Honda Giorno Plus is here to make your commuting experience feel a lot cooler while keeping things practical. Grab yours now and let's ride. And remember, one ride, one bite, one catch at a time. See you sa sunod mga video mga bay.